Moja vibra. Gen Z Enter Podcast. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Moja vibra. Danas smo se okupili u nekom starom i nekom novom izdanju. Prošle dvije epizode imamo si priliku upoznat Emu i Lea. Tako je. Da. I sad je tu s nama Barbara. Bok. Daj nam se malo predstavi ukratko za sve koji te ne znaju. Ja sam Barbara. Počela sam raditi na Enteru prije 2 mjeseca. Studiram novinarstvo. Iz Pule sam. Tamo je puno ljepše nego u Zagrebu. I to je otprilike to od nekih bitnih informacija o meni. Jel ti dobro s nama? Najbolje. Sad moram to reći. Dobro, ja kad sam razmišljala kako bi započeli uopće pričati o ovoj današnjoj temi, velike riječi, ljubav i novac. Prvo što nekako mislim da je okej da započnemo s tim je što pokreće svijet. Evo, po vašem mišljenju. Ko će prvi? Ajmo, Leo. Pa mislim da svijet pokreće novac, to je sigurno. Sve je biznis, sve je veliki biznis, jedan. Da, iako bi bilo ljepše da je ljubav, ali ne bi mogao svijet funkcionirati. Tako da, novac pokreće svijet, nažalost. Barbica? Da, ne znam. Mislim da svijet svakako ne može funkcionirati ni bez jednog, ni bez drugog. Ali da ga malo više pokreće novac. Da, tužna je istina, nažalost. Mislim da, ljubav je nešto što mi želimo, a novac je nešto što trebamo. To je dobro. Ja sam ogroman romantik i ja mislim da ljudi bez ljubavi, znači ti možeš imati novca koliko god želiš, ali ako nema ljubavi onda nećeš biti sretan, a složit ću se s njima, ajde. Nek bude novac. Nek im bude. Da, ja isto mislim da bi bilo bolje da kao svi bi htjeli da ljubav pokreće, ali realno i objektivno ne boš živio od ljubavi i dobrih osjećaja. A kad sam gledala malo po statistikama, Gen Z generacija je dosta pesimistična generacija i što se tiče ljubavi, a što se tiče novaca i to ne znam kak je vama evo u svakodnevnom životu. Meni se često užasno dogodi da čujem da ljudi kažu kao joj vi ste tak pohlepna generacija, vi bi samo radili, ali ste zapravo sebični. Jesmo sebični, nismo sebični? Pa rekao bi da jesmo možda malo. Da nismo toliko, da, jesmo sebični. Ne brinemo samo o sebi. Ako ja imam novac, onda me baš briga i imam osjećaj da smo izgubili malo empatije prema drugima, da, šta ja znam. Pa ne, okej, da. Manje, kao dosta gledamo sami sebe. Pa da. I da je tvoj guzi lijepo. Pa da, ali realno to imam osjećaj da kad gledaš sve oko sebe kako funkcionira, da se jednostavno prilagodiš da živiš tako zapravo. Da, ja mislim da je Gen Z generacija generalno generacija koja baš i ne da na sebe. I baš nedavno smo imali jednu gošću na predavanju na faksu koja nas je pitala zašto je to tako i zašto ćemo mi doći. I evo, stvarno ne znam. Ne znam odgovor za to. Mislim da naša generacija generalno više, stvarno ne znam, jel mi može neko pomoć? Zašto vi mislite da je to tako? Da, ne znam, mislim da više smo usmjereni na materijalno, kao jednostavno se to desilo u svijetu i mi smo odrasli na taj način i onda smo automatski više usmjereni na sebe, u smislu nije to i gradovi su veći, nema više malih zajednica, niti kao pozdravljaš svakog susjeda, ne znam, sa svima si super. Mislim da se to sve nekako spojilo s tim kako je svijet napredovao, pa smo i mi odrasli na taj način da si jednostavno više fokusiran na sebe i svoj uspjeh i tu se negdje izgubi možda ta empatija prema drugima. Da, ja mislim da smo mi dosta realni, kao općenito. Danas kad gledaš, užasno smo izloženi informacijama, svim živim podražajima, dostupno ti je sve na društvenim mrežama i stalno si izložen užasno puno negativi. Bar u mom slučaju Da. Jer svaka vijest koja eksplodira je većinom negativna. Ona koja je pozitivna traje 3 sata. I kak da si ti onda uopće optimističan u životu? Dakle, nije.
Pa je. Ne znam. A što se tiče kao Gen Z-evaca konkretno ko generacije, više od 70% je izjavilo da im je financijska stabilnost važnija za sreću nego ljubav. Pa mislim da to ovisi od osobe do osoba, ali eto, izgleda je više takvih kojima je važniji novac. Pa... Ja mislim da bi bio možda čak, bio bi sretniji možda kad bi našao kao, ajmo reći, neku pravu ljubav, nego imao novaca, ali vidim i u tome, i u novcu sreću. Dobro, da moraš birat, tipa postoci od 100%. Koliko je financijski, koliko je ljubav? A rekao bi 50-50. Lažeš. Pa je, dobro, može 60-40 za novac. Za novac. Jel se to misli kao u partneru novac ili generalno da ti imaš novac i da imaš ljubav? Ne, sad pričamo generalno. Okay. Generalno, koliko ti je financijska stabilnost kao... Ali nije meni novac i financijska stabilnost isto. Pa mislim kao novac u smislu da imaš novaca i da si financijski stabilan na to. Pa da, ali... Mislim, logično da ti je bitno da budeš financijski stabilan. Kako ćeš živjeti ako nisi financijski? Znači, rađe jel bi bio bogat ili imao ljubav? Pa to. Ajmo to tako. Ljubav ili novac? Ajde, jel bi rađe bio užasno bogat ili imao pravu ljubav? To bi možda čak izabrao pravu ljubav. Da, to možda greška. Možda. Ja bi isto izabrala pravu ljubav. Ja bi bez razmišljanja izabrala pravu ljubav. Barbie. Ne, pa svakako. Eto. Pa mi smo onda, ne znam, to istraživanje, ne znam, ja sam za sebe rekla da sam ja romantik, ali opet mislim da ako ti imaš puno novaca i cijeli život si sam i nemaš s kim podijeliti taj novac, šta će ti? Mislim, ja mogu sebi kupovati, ne znam, dobre aute, torbice, ići na putovanja sama ili prijatelji, ali mislim da bi mi trebala ta moja osoba, jer pretpostavljam da će moji prijatelji imat nekog. I šta da sam ja sama jedina. Oni odu sa svojim obiteljima, s curama, dečkima. Ja nemam nikog. I onda sam onaj tip koji onak žica, sam da idu sa mnom, tako da... A koliko ti je tipa presudno, koliko bi ti bilo presudno prije nego što ulaziš u vezu, ta financijska stabilnost, sad pričamo baš konkretno o vezi. Da li bi gledala to koliko netko ima ili ti je tak svejedno? Pa iskreno ovisi koliko godina imamo. Evo, to bi tak preformulirala. Zato što da, ne znam sad, da nemam dečka i da nađem neko ko je stariji od mene i ako ja vidim da on, čak su mi to iskreno važnije ambicije. Ali ako vidim da, ne znam, tip ima 27-28 godina, ne zna se brinuti o sebi, nema nikakve ambicije u životu, bilo bi mi važno, zato što, kao ne bi se tu našli na istoj razini. Tako da, mislim da to je do neke mjere važno, ali opet, ne znam, to sam pričala s vas dvije, ima onaj jedan pjevač, britanski, mislim da se zove Alex Warren. On je sad užasno popularan, ima hrpu love i to, a cura ga je pronašla dok je bio zapravo beskućnik. Tako da živjela je s njim u autu par mjeseci. I onda su krenuli s TikTokom, tako da mislim da kad se ti u nekog zaljubiš, ne znam, mislim da je bitno, nećemo si lagat, ali opet mislim da kad se ti u nekog zaljubiš možete raditi zajedno na tom da izgradite neku dobru i stabilnu budućnost. Ali što se tog tiče, zanimljivo je da je ona nije bila beskućnik. Znači ona je zbog njega otišla živjet kao beskućnica. To baš i nije... Ne razumijem, moram priznati. Da, to ni meni, to isto nije jasno. Kao ja mislim da ja iskreno, najiskrenije, ja fakat mislim da ja to nikad ne bi napravila. Ali svima je bitnija ljubav. Pa ne, nema smisla ako ti nisi beskućnik, sam ga dofuraju u svoj stan. Jel bi ti? Ona kao živjela sa starcem. Ne to, nego da se zaljubiš u curu koja živi u autu i nema svoju kuću i nema, jel bi se ocelio zbog nje i prilagodio se njenom životu. Da pa možda bi išao na neki drugi način, ali ako sam jako zaljubljen, pa ne znam, evo sad na prvu, ne znam, stvarno. Pa kad si rekao da nam je bitnija ljubav, jel tebi onda bitnija ljubav ili ljubav? Leo! Može. Ok, fair. Dobro.
Dobro, što se tiče onda konkretno pitanja ljubavi, jesmo više pesimistični? Jel mislite da u generaciji općenito po TikToku, jel kad gledaš i prijatelje, okolinu oko sebe, imam osjećaj da smo dosta svi kao negativni kad pričamo o ljubavi. Ja mislim, iz moje perspektive, je to zato kaj ja znam, ali doslovno 2 ili 3 osobe, evo vas 3 osobe, vi svi imate sretne obiteljske živote. Mislim, koliko toliko kao starci smo zajedno. Ja sam odrasla... to je ful rijetko. Ja sam odrasla u okolini di nitko oko mene nije imao roditelje koji su bili skupa. Tako da mislim da je to ful utjecalo i na moj pogled o ljubavi i koliko je kao realno naći tu pravu osobu. Ali ti si ju našla. Pa imala sam sreće, da. Ali i dalje mislim kad gledam svoje prijatelje i svoju okolinu da je to dosta negativan i stav prema ljubavi i dosta toksično okruženje. Reci ti nama, Leo, kako je biti single u 20-ima? Top, baš je super. Ja. Living the life. Da. Pa šta ja znam. Dobro je, mislim nije dobro. Okay. Zakaj nije dobro? Pa... Šta sad počnem jadat ovdje? Ne, zanima me, fakat me zanima. Ja nisam 5,5 godina, ne znam uopće kako funkcionira više. Ajme, ne funkcionira. Da. Ne funkcionira kao... Mislim da nije lako niti sa jedne strane. Mislim da nije lako niti sa muške, niti sa ženske strane, kako se zove. Confirmed. Biti solo danas. Zašto? Pa, ajde, ja ću reći svoju stranu. Ja imam osjećaj da se ja previše trebam truditi da bi privukao ičiju pažnju, kako se zove, i da dobijem jako malo kao zauzvrat. Eto, to je s mojeg stajališta. U smislu, kad tek upoznaješ ljude ili kad već kao ulaziš u neki odnos? Pa kad upoznajem, to je kad upoznajem ljude. Meni se samo ne sviđa način na koji se mi upoznamo. Kao ja ne volim upoznavati ljude preko poruka, dopisivanja. Da, to je grozno. Znači, stvoriš totalno krivu sliku o osobi i onda se to neminovno obije tebi u lice kad ih upoznaš. I ne znam. Mislim da kao generacija imamo neki totalno čudan pogled na ljubav i odnose kao... Ništa nikad nije, ne znam, ajmo se samo udružiti jer nam je lijepo i vidjeti šta... Imam feeling da je toliki pressing na tome i onda stvaramo totalno krive odnose, ne znam. Ja mislim da se mi generacijski bojimo ljubavi. Ne kažem sad u mom slučaju, znači, zapravo mogu reći u svom slučaju. Ja sam sad u vezi, evo sad će biti 3 godine i prije te veze sam baš imala tu fazu. Ja neću naći nikog, meni niko ne treba, meni je bolje kad sam ja sama. I ta veza je baš sam se zaljubila i da nisam, sigurno ne bi jer sam se užasno bojala. I mislim da se ljudi tog užasno boje se vezanja, boje se kad vide da neko ima osjećaje prema njima. Ja ne znam zašto. I onda pokušavam svojim prijateljicama koje se tako sjećaju reći zašto se bojiš da te neko pita, javi mi kad si došla doma. Ona je onak, Isuse, kao ne znam, kao to je neke, imam obavezu prema nekom, onak, ali to je lijepo, nekom je stalo do tebe. Ne znam zašto se boje. Ja možda se ne bojim, zašto sam ja single? Da, okej. Aj, objasni mi. Zašto sam onda single? Možda zbog drugih ljudi. Da. Ove prošle neke veze. Ja imam pravo. Ja svakako nisi ti kriva, drugi ljudi su krivi. Ja mislim da dosta društvo utječe na... Ja se sjećam kad sam ja tek prohodala sa svojim dečkom, onda dosta ljudi oko mene je bilo kao, pa ti imaš samo, ne znam koliko sam tad imala, 15-16 godina, 15-16 godina, pa daj uživaj u životu, moraš živjeti život punim plućima, a kao jedno ne ide s drugim.
I ja doslovno dobim fraze kad mi neko danas kaže kao ti ćeš ostati s tom osobom, onak ne znam hoću ostati, nadam se da ću ostati s tom osobom cijeli život, lijepo mi je s tom osobom, ali pa nisam ja baba Vanda koja ono je proročica budućnosti, pa nemam pojma, ono lijepo mi je. Ali isto to kao to ti ne ide jedno s drugim. Ti si mlad, to sam i ja čula, ti si mlada, živiš život, šta ja ne mogu živjeti život ako sam u vezi. Ja svoj život živim punim plućima, a u vezi sam, tako da ne znam. Ne znam šta znači onda biti single i živjeti život. Leo će ti reći. Leo. Ali ne znam, jel vama se to čini kao da vam je društvo više ono nameće to kao bolje biti single. Single life je a dobro, bolji. sad kad gledaš, zato što kad gledaš bilo koju emisiju, kad neko pita starije ljude da li su u braku, jesu sretni, onak jako puno tih starih ljudi je reklo da nisu bili sretni što su u braku zapravo. A drugačije su se ljudi tad vjenčali, mislim, kao to je svakakvih istina. razloga. Ali onak 90% ljudi je to bilo. A ne znam, Zadrži tu energiju za sebe, ja bi još uvijek htjela naći ljubav. Ja mislim da je to trend danas. Da je to jedan od trendova, biti single i biti hot girl summer. Pa to ide s tim što smo svi toliko usmjereni na sebe. Onda ti je automatski neka druga osoba, ajmo reći, uteg na tom nekom tvom putu. Što ne bi trebalo biti. Da, uopće. Jer zašto bi, onda nisi s pravom onda je kriva osobom. osoba. Da. Ako ti je uteg, ako te koči, onda nisi kao, zašto si onda u vezi? Ali generalno meni to nije jasno. Koja je onda poanta tog da si ti single? Šta znači onda kao nemoj biti u vezi, to te sprečava da živiš život, ima i hot girl summer, jel onda poanta života biti sa različitim ljudima cijelo vrijeme i ne ustabilit se, kao nije mi jasno je li to zabavno, jer ja znam ljude kojima to nije zabavno i koji su krenuli, koji su izašli iz veza, krenuli u tom nekom smjeru i sad samo čekaju, kao rade oni to. Malo su s jednim, malo s drugim, ali samo čekaju nekog da im se stvarno svidi. I mislim da je to onak... Mislim, ovisi od karaktera. Da, ima ljudi koji stvarno ljepše im je biti sami i kao to je taj život, mislim sami, imaš prijatelje, nije tebi partner sad cijeli život, logično. Ali ima karaktera kojima je stvarno to meni je totalno okej, kao sve pet. Ali to što si ti rekla, ima ljudi koji vidiš da si forsiraju to. Da si forsiraju taj kao ja ću sad biti single ili ne znam, meni je uvijek bilo glupo biti kao ne, ja sad imam pauzu i ja ne želim nikog vidjeti mislim kao... Ja sam bila u toj pauzi. Ali, znaš ako ti se neko tako svidi, šta ćeš ti njima reći kao, sorry, ja sam na pauzi. Ja sam na pauzi. Da. Nema smisla, ne znam. Da. Jel ti, Leo, iz perspektive muške, to me baš zanima, jel imaš pressing financijski kad moraš izaći s nekim van, i općenito u izlaženju, da ti ko muško moraš tu? Pa ne, ako je prvi dejt, to ću definitivno ja platit, ako na to si mislila, kao plaćanje svega. Da, planiram platit sve. Nije mi neki pressing, navikao sam. It's ako ne planiraš. Jednom nisam platio. I proganja ga. I više nikad niste izašli. I gostala. Jel mislite da treba frajer plaćati na prvom dejtu? Pa meni prvi dejt je čisto okej. Prvi dejt da, ovo ostalo, znači meni nek mi na grobu napišu čist račun, duga ljubav. Apsolutno. Znači, ne znam, kao lijepo je, ali ja znam iz moje perspektive da meni sad neko plaća svaki izlazak i svaku večeru ili nešto. Mene bi to proganjalo, ja bi bila kao, oj Bože, dužna sam ti, imam točnu brojku u glavi koliko ti dugujem para. Ja sam ista, doslovno ista takva. Mislim da muško treba platiti na prvom dejtu, možda i na drugom, ali... Vidi kako je prošlo. Ja ne znam što je meni s grlom cijelo vrijeme, nešto me malo boli, ali uglavnom, pa evo prvi i drugi ja bih rekla možda da, ali treći već je ako krene nešto dublje, pardon,
Mislim da, i generalno u vezi mislim da trebaju plaćati cure. Definitivno trebaju plaćati cure. Ja isto ne bi mogla da ja sad idem svaki dan i da doslovno ništa ja nikad ne platim i da samo ne znam, osjećala bi se loše. Da. Slažem se. Tak da. Mislim, ne mora to biti svaki račun u kalkulatoru, ali ok, danas plaćaš ti, sutra plaćam ja. Kao ti si ovo, ajde ja ću nešto uzeti nekad kad ćemo negdje ići opet i to je to, tako se malo namiješaš i to je. Treba biti neka fair, ne znam, i da je i jedna i druga strana pridonosi. Da, ok, ne možeš uvijek, mislim, ja ako neko ko živim kao s dečkom, ja ne pridonosim financijski isto ko on. I ja se isto nekad grozno osjećam, ja bi radila 150 drugih stvari samo da mogu i kao da se ja osjećam dobro što se tog tiče, ali logično da ću ja onda potegnuti, ako ne mogu na isti način financijski, da ću potegnuti u nekim drugim dijelovima. I naravno da svaki put, ok, ja ću mrzim spremat, ali ću spremit. Razumiješ, spremit ću, skuhat ću, napravit ću neke stvari koje su opet, znam da njemu možda čak ne mora biti ni actually fizički, nego jednostavno i psihički nešto što je moj dio veze možda može, ja mogu pridonijeti više. Jel to vam okej? Da. A ne znam, zato što ja imam užasno uvijek pressing o tome kad pričam općenito o tome, jer ja se sjećam kad sam bila u srednjoj, moj dečko je trenirao je tenis i roditelj od jedne cure je mene vozio u Uberu. Znači random priča. I pita on mene, joj, pa ti imaš dečka, ona je išla sa mnom u srednju. Kao, ti imaš dečka, pa šta ti dečko radi? I ja išli smo u istu školu u Špogi, pa igra tenis. Aha, pa joj, i on kaže meni, pa moja kćer je sebi našla nogometaša, ti tenisača, pa vi ste se tak fino uvalile. I ja sa 16-17 godina, šta to znači uvalit se s toliko godina? Da, uvalila sam se, znam na šta je mislila, ali... Da. Ne, mislim dokle god vi u vezi imate neki balans u smislu da se niko ne osjeća zakinuto ili kao da daje previše ili nešto, to je to. Znači, to može biti šta god to za vas znači. To može biti da on plaća sve, a ti, ne znam, budeš mu psihoterapeut. Nije ni bitno, ali... dokle god se vi osjećate kao da ste si tu negdje ravnopravni, kao da nikom niš ne fali, mislim da sasvim okej. A je li okej da žena zarađuje više? Pa sasvim okej, zašto ne? Jel bi ti to bilo super? Da, show. Ne, ozbiljno, jel bi ti malo na ego ili ne bi? Pa ne bi, ja mislim da ne bi. Pa sad je normalno to da žena zarađuje više. Možda bi se više trudio da ja počnem zarađivati više. To bi me tjeralo da budem možda još... Improvement. Da, još bolje. To je dobro. To je dobro. A jel danas sve aktualnije to, baš to da si žena uhvate kao bogatog frajera pa da si srede s tim život? Pa mislim da to je od uvijek. Mislim tako. To je tako kao od uvijek. Pretty woman vibes. Pa ne, mislim, tako je to prije funkcioniralo, pošto žene nisu radile, tako da mislim da je ostalo sve isto, samo što je, sad ima plus internet, pa možeš vidjeti na internetu to sve. Ja mislim da nije, recimo. Ja se ne slažem. Ja bih rekla da danas, da su žene uvijek i kroz povijest više bile tak podređenije i da je to kroz povijest bilo jako normalizirano, kao stvarno u povijesti žene i nisu radile jedan period i sve to i jednostavno se uvijek gledalo ja sam muškarac, ja sam glava kuće, ja donosim sav novac i mislim da danas žene pogotovo uz društvene mreže i uz neke cure imaš ja znam neke YouTube kanale koje baš potiču cure da krenu same i mislim da se više hvataju na to da budu same samostalne i da ne ovise o muškom. Mislim, ja sam takvu sliku dobila što se tiče interneta jer vidim sve više i više biznis cura, žena koja su na odličnim pozicijama i nekako mislim da se da se odvajaju i da postaju samostalnije. I mislim da naravno postoji uvijek i svako je drugačiji. Ima hrpu različitih karaktera, ali opet mislim da što se tiče tog da cure nužno traže dečke koje više zarađuju, mislim da je to lagano
palo u vodu, ipak mislim da tu dosta igra ljubav. I, na primjer, evo, vratit ću se na ovu influencericu šta je bila svojim likom, šta je siromahu. Ona nije bila. She fell in love. I nekak samo mislim da se danas cure više trude onak same postići nešto svoje. Jer u današnjem svijetu nikad ne znaš. Da. I koliko god da sam ja romantik, jesam, opet se svašta dešava i mislim da ne treba ovisiti ni o kom. Ja sam takva. Totalno ovisiti kompletno, jer nikad ne znaš šta ti se može desiti. S druge strane, život je užasno nepredvidiv, tako da mislim da je važno da općenito mi kod cure imamo neki plan i da se trudimo i da se razvijamo i to je to. Da ne budemo doma i da ne peremo suđe. Da. To svakako. To je to. Ja mislim da je taj, i to nije da je to feminizam i da mi pokušavamo biti kao samostalne žene, da nam ne trebaju muškarci. Ne, kako muškarcima trebaju žene, tako ženama trebaju muškarci u nekim stvarima. Kao ja stvarno stojim iza toga i mislim da uopće kad pričaš o spolovima, da te razlike, da je to meni se sad više tak banalno pričati o tome da postoje poslovi koje ja ne mogu raditi jer nisam fizički na istom nivou koji netko od 2 metra i 100 kila, ali jednostavno kao svatko pridonosi nešto i ako financijski oboje, to je to što smo pričali. Znači ako financijski je vama okej, ako možete tipa, ne znam, ja bi uvijek da se zaljubim u nekog, bez obzira ima li ta osoba nema, bitno mi je da je vrijedna i da radi i da želiš nešto ostvariti od sebe. A to, jel ti radiš posao koji jednostavno, mislim, pa evo, novinarstvo prvo. Mislim, kaj, ti možeš sjediti u redakciji, pa možeš sjediti u redakciji, voliš pisat, ne znam, voliš produkciju, voliš ovo, voliš ono i jednostavno se ne moraš pomaknut. Ali opet trebaš imati tu osobu, po meni je to ono bit, kao da imaš tu neku osobu uz tebe koja će gurat s tobom i borit ćete se zajedno. Da, definitivno. Da, mislim da je to samo ono, ja mislim da sam ja to i na početku rekla, bitno da druga osoba znači ne koliko druga osoba ima love, nego koliko se druga osoba želi truditi da ima love i koliko je ambiciozna, koliko, i mislim da je to što zapravo cijelo vrijeme govorim i želim reći, da je jako važno da, mislim, karakter. Da, i nisu, to je to, karakter i da ima neki plan i da radi na sebi i da radi ono što voli i to je nekako ono, a sad ko će tu imati više para, ko neće, tak svejedno, bitno da se osobe pašu. A koliko nam je obitelj ispred, odnosno karijera ispred obitelji danas? Ili je? Meni je karijera, iskreno. Ja se želim prvo ostvariti u nekakvom poslovnom smislu, želim se izgraditi kao osoba, želim proći neka iskustva u životu i onda bi tek htjela dovesti nekog u ovaj svijet. Ja sam to pitanje skužila kao jel bi ti rađe imao obitelj ili karijeru, a ne kao jel bi kao i živio se malo i onda tek obitelj. Kao jel ti samo šta ti je prioritet. Da, šta ti je prioritet da recimo imaš sad obitelj i imaš karijeru, šta bi ti bio prioritet? Obitelj ili karijera? Pa ne mislim da jedno isključuje drugo. Da, okay. Tako sam ja skužila to pitanje. Ja bi se složila isto, da. Prvo bi malo živjela, pa bi onda... Da, ja sam se totalno... Ona bi malo živjela, onda bi imala obitelj i kad ima oboje, onda bi balansirala. Pa ja bi malo živjela, onda bi imala obitelj i imala bi obitelj i karijeru. Eto. Pa da. Ali... Ali da možeš da žrtvuješ tipa, evo, jel bi žrtvovala karijeru zbog obitelji? Da. Bi? Da. Znači, doslovno, da imam dobru, stabilnu, sretnu obitelj. Dobro, da. Da. Šta mi je karijera, šta ti je sve ako ćeš ti doći doma i biti sam. Ja stvarno stojim. Ok, neki ljudi to mogu. Evo ti se bojiš usamljenosti. Da, ja se bojim usamljenosti. Ali ne, možda to stvarno dolazi od tog što, opet ponavljam i ono što si ti rekla na početku, ja sam dijete iz sretne obitelji. Meni nikad ništa u životu nije falilo. Ja svoje toliko volim i meni toliko znači kad ja dođem doma, kad mi svi sjednemo, pa
nemoj imat FOMO. Ne. Daddy issues. Ne, ali ne želim se... Ne želim ispust da ja sam kao kad mi dođemo doma pa si jedemo. Imam i ja obitelj, it's okay. Da, sam jednu obitelj zamišljam koji serija. Ne. Sretni. Ona isto dođe doma i sjedne. Ajme, sad sam se užasno zapetila, ovo mi se ne sviđa. Ok, bitna ti je složna obitelj jer iz takve i dolaziš. Tako je. I onda, ne znam, znam kakav je osjećaj biti u lijepoj vezi jer sam trenutno u sretnoj vezi i ne mogu zamisliti da recimo se to nastavi i da sad još imam djecu, ja se nadam i da jednog dana njih sve otkantam samo da bi ja ne znam imala više love, bila što više popularnija. Dobro, jel bi mogla ne raditi ništa i biti mama? Ne. Ali ja sam kao karijeru skužila, ako ti dođeš do te granice da ti zbog karijere zanemariš obitelj, to je, mislim, ne bi mogla biti sam i kuhat i biti doma mama i ne raditi ništa. Ne bi, ali kao normalan... Ja ne znam kuhat. Ja isto baš nisam. Nemam ja kako to. Bi mogla biti tata samo. Samo da sam doma i da sam tata. Pa njemu je dream come true. Pa ja doma bi producirao muziku uz to, tako da bi mi bilo top. Ali to je karijera. Znači, pa dobro, ali on ima tu prednost da može... Mogu doma to raditi. Istina. Možemo i mi spikirati, tipkirati doma. A ti, Hana? Pa, ne znam, ja mislim da ja nikad ne bi mogla biti mirna. U smislu da samo... Mislim da posao majke je jedan od fakat skidam kapu svim mamama na svijetu jer treba to moć i očevima isto. Ima očeva koji su... Ima očeva koji su okej. Ne, šalim se. Ali mislim da treba, kao, ne bi mogla biti na mjestu, ali opet da imam mogućnost, da imam priliku biti samo mama i posvetiti se toj djeci i dati toj djeci sve možda što ja nisam imala, lijepo. Ali mislim da bi onda, tipa, ne znam, radila sa strane nešto. Ne uzima previše vremena, ali opet... Nešto da i tebe ispunjuje, da ti ne možeš loša mama jer si ne ispunjena. Da. I kad malo odrastu, djeca možeš i dalje imati neki normalan posao. Da. Ako baš kao želiš nešto raditi. Je. Jel, kad pričamo o bogatstvu, o novcima, šta je biti bogat danas? Evo, s 20 godina šta tebi znači biti, ili s 25 godina, šta tebi znači biti bogat? Ne mora biti u financijskom smislu. Kad odem negdje i ne moram razmišljati, jesi mogu nešto priuštiti. To je dobar kriterij, da. Kad odem u bilo koji grad, na primjer na putovanje i onda idem jest, ne gledam di ću jest, ne gledam di ću spavat i tako nešto, nego samo idem tamo jer mi je lijepo. I to mi je. Kad ne moram na kraju mjeseca kupovati manje namirnica. Kad ne moram gledati hoću si kupiti kekse ili kao samo ručak. Da, pa ja ovo isto ko Leo, evo. Da mogu ići jest gdje želim, da uđem u dućan i da samo stavljam u košaricu, da to mogu napraviti tjedno svaki dan, da mogu svaki dan naručivati. Zapravo ne bi išla u dućan jer bi sam naručivala i da mogu ići na putovanja svaki vikend, da kužiš samo da dođeš svugdje i da te briga koliko šta košta jer ti nije bitno. I meni bi bilo fora da mogu izvesti prijatelje, počastiti ih kad god želim, na večeru da ih vodim ja i tak, to bi bilo cool. I tipa, ja znam, ne sjećam se ko je to bio, neko od nogometaša je mami kupio kuću. Znači, meni je to wow. To meni znači biti bogat. Evo, iskreno. Da osvojiš na lotu, kaj bi prvo napravila? Kupila, da. Ajoj. Prvo bi išla putovanje od 3 mjeseca. Ja bi isto išla na neko putovanje. Ja bi prvo odvojila dio. Da to ne diram. A onda neko putovanje. Onda bi nešto svojima, vjerojatno, i onda bi išla negdje. Ne, to je lijepo. Ja bi isto, mislim, stvarno bi, vratila bi ne da se osjećam dužno, ali nekak sve ljude u mom životu koji su mi dragi, koje volim
ja bi im sve dala. Znači sve. Mamu bi prvo odvela u shopping. I razlije bi potrošila vjerojatno pola toga na shopping. Tako da, i mislim da je užasno, po meni je poanta ono kad si ti isto financijski stabilan i kad si sretan, da ako to možeš prenijeti na ljude koji ti znače nešto, nema ljepšeg od toga. Ono, mislim, ne očekujem ja da neko to za mene radi, ali pazi, da, mi ćemo biti bogate, ali ti. Ili ne bi, ti se nikad ne bi nikom javio. Da, isto mislim. Ja bi radio partiju, poslubi vas, eto. Mogu vas sad pitati ovo off topic. Što mislite da tipa svako od nas dobije na lutriji, kak bi se ko ponašao? I evo recimo da ne radi više tu. Aj, prvo ćemo za tebe. Ne bi me vidjeli. Da, tebe ne bi vidjeli. Znači sve bi nas ghosta. A nije, pozvao bi vas na zadnji partije, to je jedan. Da bi se preselio na Pag? Ne, od svih mjesta na Pag. Bio bi Pag. Pa ne znam. Ne znam gdje bi, možda ne bi bio fiksiran nigdje. Da, možda bi posuda, da. Ja bi kupila kamper. Sigurno. Nemoj zezat. Kamper i psa i bok. Vas dvoje bi znači oboje nomadski. Šta bi sa osim novaca, s ostatkom novaca radila? Pa treba platiti pa benzin. Putovala i do Pa dobro, ne treti milijuni baš. Pa pusti ti. Pa, bio bi lijep kamper. Šta? Da. Bio bi lijep kamper i bilo bi više pasa. It's fine. Ja bi putovala. Putovala. Ja bi isto otišla bi... Ali dobro, šta mislite kako bi se ponašali? Šta mislite kako bi Hana? Hana bi došla i rekla bi. Ja mislim da bi ona... Kaj bi rekla? Osvojila sam na lotu. Pa da. Došla bi i rekla bi. Osvojila sam na lotu. Pa da, kao imam pare, tu sam još toliko i toliko. Mislim da bi imala onak točan plan. Da, iskreno ti bi bila prešokirana, ti bi samo došla da mi to skupa riješimo. Da mi skupa riješimo šta ćeš ti sa svojim. Ja bi prvo na hitno i završila, onda bi pitala sve vas za savjet, onak sjeli bi bili bi, okej. A ti vjerojatno ne bi vjerovala, onak 48 sati bi bila u nevjerici. I onda onako, evo ja ne znam šta bi ja poludila. Točno tako bi to izgledalo. Ja mislim da najmanje bi se Barbara promijenila. Da. Ja mislim da bi se ti onak karakterno, da bi se najmanje promijenila. A najviše Leo. Da, najviše Leo. Da. Zašto ja? 100%. Zašto ja? 100%. Pa baš zato kao, niko od nas nije rekao da bi napravio partiju oproštenja. I da bi nas pozvao. Ušao bi u taj karakter. Ne? Ti bi otišao, pozvao nas na jedan partiju i bok. I nesto i živio nomadski. Pa, moj posao jednostavno nije povezan s vašim više toliko, pa se ne bi imali vremena toliko družiti. Ok, thanks. Zato što bi dao otkaz ovdje, bio bi na drugoj strani svijeta. Kuš, na tebe ti pa ne možemo računati onda. Da, ok, good to know. A ja točno znam da mi da krenemo putovati, našli bi se u Parizu jednom godišnje. Sigurno. 100%. Sigurno. Da, to naš girls trip je na rasporedu. Kad tad? Da. Posao urodi plodom. Jeste vidjeli onog lika iz Engleske što je radio ko smetlar i dobio na lutriji i onda je živio ko kralj par godina i potrošio sve novce i vratio se raditi ko smetlar? Kuš, to je meni, ja bi se... Ja bi umrla, zapravo, ali ja bi se umrla. Ja sam baš reći, ti imaš najveće šanse. To bi ti, ja mislim, bio da... Ali ne bi to napravio, ali totalno razumijem jer on čovjek je jednostavan i samo je to potrošio, živio je lijepo, živio je ko što mi svi zamišljamo kako bi htjeli živjeti i... Ne, nego čovjek ne zna s novcem. Da bio je na lotu potrošio i posto smetlar. Da, ja bi definitivno dio uložila. Dobro, to je istina. Imao je takve prilike i sad je, mislim, no shade. Ok. Htjela bi nekak završiti, ali kao razmišljam si na koju notu uopće mislim, svi bi htjeli biti bogati jednog dana, kao i zaljubljeni. I svi bi htjeli imati love jednog dana i biti uspješni u svom poslu. Mislim, predivno je kad ti novac padne s neba, ali da si rođen pod sretnom zvijezdom pa kao, evo, neko ti doslovno da, to je divno. Ali, mislim, ne znam, ja fakat mislim da treba, bar iz moje perspektive, iz mog slučaja, da ja šta želim i kak bi se kao ostvarila, je da bih htjela radit to što volim i da mi to na neki način urodi plodom nekakvim financijskim. Ali tipa ja nikad ne bi zbog novaca radila neki posao koji me ne ispunjava. Bitnije mi je da sam sretna i bitnije mi je da sam u nekakvom zdravom okruženju, zdravoj vezi, nego da mi to daje neke benefite. Definitivno. Ali mislim ako neki posao dovoljno voliš i dovoljno si mu se spreman posvetiti da možeš iz toga izvući
neke novce. Da, danas pogotovo svega, svega možeš zaraditi. Da, to je istina. Doslovno. Tako da svi možemo zaraditi i sad nam samo ostaje da se svi zaljubimo. Vas dvije. Ne svi. Ne svi. Ali tipa Ema će se prva oženiti, imati obitelj, oče. Između nas dvije. Ja bi, da ne dužim, znači rok neki, ja bih htjela se vjenčati sa 30, sad imam 21, ima djecu iza 30, tako da nemoj mene gledat, računati, ja mislim da ćeš ti prije. Ali najprije će Leo kad nađe nekog. Je, pa to smo pričali. Pa da, ja iskreno... Leo će dejtat godinu dana i ajmo. I djeca odmah. Da. Jel bi? Ne, prvo vali dijete, onda dejtamo. A ti, Barbara? Užasno. A imam još vremena. Pa Barbara će Leo. Pa kaj? Pa to sad se taman znate, sad se taman na toj granici. Da. Šalim se, dobro. Ovo je jako opipljiva granica, niko još nije prešao. Ja se osjećam kao da smetam na ovom kauču. Dođi k meni. Samo sam tu. Jel mogu doći k meni? Dođi k meni. Ne možeš. Evo. Niš, mislim da ćemo i zatvoriti. Da, mislim da smo završili. Vas dvoje bi trebali sad otići na neki speed date i... Ne, pa rekao da prvo moramo zatrudnjeti očito. A ne, pa vi se dovoljno znate, a nas dvije imamo ljubav u prijateljstvu i to je sve što nam treba u životu. Tako je. Eto. Koliko imaš para? Nemam para. Koliko imaš para? Eto, sve para ono što smo pričali. Icebreaker na prvo Ako ja moram prvo rađati dijete, onda ti moraš imat para. Vi već planirate zajednički život. Fair. Ok, ništa. Hvala svima koji su nas gledali, slušali na bilo koji način. Dostupni smo svugdje. Dostupni smo na našem webu enterzagreb.hr, Spotifyu, Apple Podcastu, Radio Player aplikaciji, našoj aplikaciji i na YouTubeu. Tako da like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bog! Bog!